uKhuzani ngabe ngangithuka ngoba bayathukana uKhuzani ushone bengasezwani noMtshengiseni sekunje abantu balifihla iqiniso bebangane umdlalo kakhulu phela mina uMtshengiseni wangitshela bebanga umdlalo loKhuzani uKhuzani wayenza umcimbi ePretoria ilaunch wazothi uMtshengiseni wayefuna uKhuzani abekhona emcimbini wakhe wazothi uMtshengiseni kanti wona wonile kanti ngokumfaka engomeni yakhe mayesethi uzozihamba imicimbi akayihamba imicimbi engahlelekile wathi yona yabona mkhaya lo mfana ngiyabona manje secala siyalingana kanti mina ngangenzela nje ukuthi ngoba naye mfana ngimveze ngimphakamise yabo so uthe washona uMtshengiseni kwangathi hayi yena nokubabeveni nje be sekungekho ukuhambisana kahle bekwenye indoda ke leyana bishaye ukushaya Hazard bengadlali kanjani sathi sesihlangana eDowntown noKhuzani uthi kimi yena nithini lokho isibonelo ngengisi nebizani example cha nikubizani khona kabakusho nithini ntase ngesilungu umuntu makuthiwa isibonelo sikabani role model wathi role model ngathi awazodlala nomncane ngazi kwakwayizwaphi lo nto umuntu omdala zoba kuzoba umuntu omdala wakwayizwaphi lo nto eseyibiza nge-role model yami eDowntown edayi kahle mfana so nje iqiniso lihle unthandeni ube nesandla esikhulu ukuKhuzani hayi esikhulu njalo Khuzani ube nesandla esikhulu kabi uMtshengiseni lento ke yaza ngifaka umona uMtshengiseni eshonile mfowethu kwangiphatha kabi into okwenzeka ngayo because umuntu wayesebhizi ehlenyuka kuma memorial service kwakuyena uKhuzani futhi ongeke ukusole ngoba uyena wayesebenze naye lokho kwaze kwangifaka umqondo ukuthi no lento ayikho right ukuqhelelana noma waduma kangakanani sondele baculini bangakini phakamisa abanye abaculi bangakini ngoba egcineni umculo wangaphandle uzofika athathe italente lalakini ahambe nalo lisebenza kubo siyakubona vele uKhuzani kwasebenza ngeke siqamba amanga angikhathala umuntu engathini emgcwabeni kaKhuzani akunamculo wasemsingo wakwakhuluma ngomthanga uMtshengiseni ngoba akekho umuntu okwasebenza noMtshengiseni izonto nje noma bemazi yena let's say yena wayengabasondeza abaculi bangakubo kuye yikho kwaba lolu ukuthi asondeze uKhuzani nani kwabasebenzela uKhuzani nje ubona namhlanje bedumile nakuma memorial service yakhe uMtshengiseni kwakuyibo phambili ababekhuluma phambili okuze kwathi ke mina ke mfowethu ngithe mangiqala ngenza ingoma mina intwana yami ngisazoshanga izizwe hey ya le interview bemnandi kakhulu beflower we right sithole nje nolwazi oluningi kubaba sekubaba manje kuseyona insizwe ubaba umlethe majwa lensizwa leye ezikabhoqo studio ayishayile sayibongela imisebenzi enjengalena siyafisa ukuyibona kodwa ke ngiyayibona lento ukuthi ihamba kanjani ngiunderstand ningathuki ma Blue Nation ningathuki kodwa la into engiyibonayo inkinga eyi1 bengayazi into yakho Khuzani ijule kangaka cha ijulile indaba yakho Khuzani ijulile futhi nabantu abakulandelayo abazake beyifune kahle deep indaba yakho ukuthi ihamba igcinephi kuningi uKhuzani like ukujula nohambo lwakhe luzomculo eqala lapha ngo2009 ukuthi avele emsebenzini kaMgqumeni Secret 2011 khiphe nomsebenzi wakhe ngisazi noma ukuthi bahluleke bonke uyayibona into leyo wakhipha lomsebenzi yalandela ihlahla samavukane onyoni yomthakathi kuningi Khuzani akwenza idiwe yakupha ngakhona uMtshengiseni amuphi ichance yabona amuphi ichance uMtshengiseni ukuthi cause uyambona ukuthi kunezinto ezipositive ngoKhuzani wamsondeza it is true kwamsiza kakhulu uKhuzani kwambuildela nabantu ade bengamnakile bembona bamuzwa kangcono seqonda uMtshengiseni ukuthi unzima uKhuzani kahle ufikile umculo ngempela ilokho sikuthandayo esifuna ukubona ke
kwenziwa abaculi ukuthi yena omunye umuntu bemkhulise ibrand yalo muntu leyo iMultiply. Ngiyakhumbula nje oBhotso lapha yabona nje isikazana lapha nezingomeni nasemcimbini lo wendidana ojwayele ukuba lapha enqudi or emsinga waye ekhuzane khona kodwa kwakuba nezinkulumo online nasezingomeni. Ngiyakhumbula insizwa lapha eyithanda amageza yayiwumbathi igama lakhe sazi igama lakhe ubani Sibonga uMbathi. Yayimosha ukhuzane le yansizwa. Ngiyakhumbula nje kuleya minyaka before nje uCovid yayimosha uma 2018 2019 imbhala ethi uyagxoma ugxumisa okwempuzi. Le yansizwa iyazazi yayisawathanda amageza. uBhotso lapho esafikile eshisa emedlalo live ngoba akukho okungahluli. So ngixoxelana lento lena umlando kaKhuzani wathinta abantu abaningi namanje abantu basazibuza ukuthi wenza kanjani umfana umnumzane manje sengikhulumela ngalesi sikhathi kwenza kanjani kusuka umfana le enkandla le eMandaba azoba semlandweni kaMgqumeni ezoba semlandweni kaMtshengiseni benefit ngokuthi yena waza laba bantu ngokwemisebenzi yabo. Wangena emsebenzini kaMgqumeni ethola ichance nje for lokho ukuthi kukhetheke yena kwamdalela amazondo amaningi uKhuzani la asevelayo manje uMakhulunye. Ngoba nizwe le ndaba ethi noma ningamthuka vele nathukana into le naye asayibuza yona ukuthi kwenza kanjani ukuthi lo mfana lo yayibona le nkulumo leyo lo mfana lo kwenza kanjani kuba uyena kunalo nto leyo ekhona okumele iye kwabanye abantu uyabona. Njoba nje yasho into esebhizi nje lapha emcimbini or emngcwabo kaMtshengiseni yikho lokho wangamphathile kahle ubaba umletho ebona yonto le bekhona bengasemsinga lapho ngabe kuphithizela bona. Understand lo nto leyo. So nalokuthi wayembizile emcimbini wathi lo mfana lo angifuni ukukhuluma mhlambe ngiphikisana nomuntu omdala kodwa sekunephutha lapho sekune-spice ubaba sifakayo lapho. You understand ukuthi umtshengiseni mhlawumbe nokhuluma into ethize maybe khona kusho but useyaspice lapho nanokuthi uKhuzani wathi kuye uyi-legend yini uyimodel uyi-role model. Mhlawumbe ijoke kaKhuzani yayinjani yayisawa akayithandanga not ukuthi akathanda ijoke kaKhuzani wayengathandi yena siqu uyabona ngendlela okwenzeka ngayo kodwa lento is go to do indaba kaMgqumeni isecret umtshengiseni abafana bangezansi lo ngoma leyo nokuthi umtshengiseni ayomvuma bukhoma eredweni uKhuzani ukuthi yena eminyakeni engemingaphi lo mfana uzobe seyinkinga uzobe sifana nendidana oqobulayo ukuthi imvume indidana leyo nto leyo yahlala isilondo abantu abaningi. So lokho kunganiphusi maBlue Nation yazini amandla kaKhuzani understandeni uKhuzani ukuthi wathwesa ugcopho wathwesa amandla into ahamba nayo vele abanye abantu yabathusa kumele kuma podcast lapha bahamba khona benza ama-interview lapho kumele beyimakethe khona belifake igama laKhuzani belifake ngo-wrong not in a positive way. Vele uKhuzani uzokwenza ukuthi ukhulume izinto ngoba usuke u-threatened nge-success kaKhuzani. Wazi wamkhulu baba uMpongose mnumzane hayi umkhulu ngiyabona nisahle ngaza ukuthi sizodibana okuzayo.